Rojbaş Kurdistaniyên hêja ser navê Çarpel Medya Silav û Rêz bêdiyakî û rojekî xweş, aram û bextewar derbas bikin em dest bi bernama xwe dikin. Mijara bernama me dilovan tekoşerê Kurdistanê Feyaz Ekmen e. Di çardê meha Gulanê me bernamakî taybet ji bo vefata Feyaz Ekmen li dar xistibû. Hûn jî zanin kek Feyaz di siyê meha Nîsanê de ji sedema Covid-19 li Kölnê li Almanya çû ser dilovaniya xwe. Wê bernama me ya taybet me gazî serokê partiya wî, gazî hevalê wî partiyê, gazî nas û dost û malbata wî kiribû. Wê bernameyê de serokê partiyê ya Pakê Rêzdar Mustafa Özçelik gotibû ji sedema Covid-19 û qedexeya wî em ê me bi girseyî me nikanîbû beşdarî wê merasîma kek Feyaz bibe. Lê merasîma wî dîsa bawayekî girseyî pêk hat. Di wê bernama me de serokê Pakê Rêzdar Mustafa Özçelik gotibû ku qedexeyên Covid-19 ji holê rabe em ê bernamakî taybet li dar bixînin. Bîst û yek heftê meha Gulanê 2021 Pakê bernamakî taybet li Kerjewsê pêk anî. Serokê Pakê Rêzdar Mustafa Özçelik û gelek siyasetmedar û dezgehên Kurdistanî beşdarî wê merasîmê bûn. Di wê merasîmê de destpêkê cîgirê serokê giştiyê Pakê Rêzdar Qasım Ergün axaftinek kir. Piştî wê axaftina wî paşê Feqê Kerem ji wanê hatibû, wî jî duayên bi Kurdî xwend. Piştî duayê bi Kurdî xwendinê civatê Fatîhakî xwendin. Piştî wê Rêzdar Mustafa Özçelik peyivî û em ê bîstek din wê axaftinê ji wê merasîmê hin dîmenan nîşanî we bidin. Gelek temsîldarên partiya beşdarî vê merasîmê bûbûn ji PSK cîgirê serokê giştiyê PSK Rêzdar Bayram Bozyel, ji PDKS'yê heyetek beşdar bûbû, ji Dedaqedê Helîm İpek û heyeta xwe, ji Komela Dîce Firatê Muhittin Batmanî beşdarî û gelek siyasetmedar û rewşenbîrên Kurdistanê beşdarî vê merasîmê bûbûn. Niha ez ê biçim stûdyoyê û îro bi hevalên ku kek Feyaz ji nêz de nas dikin bi wan re sohbetê bikim. Di bernama berê de gelek hevalên ku kek Feyaz ji nêz de nas dikirin ji sedema karên teknîkî nikarîbûn beşdarî bernamê bû. Em ê îro bi wan re sohbetê bikin. Ji rêzê ez ê dest pêkim. Mîvanê me yek jê Memed Dîlan e. Kek Memed tu bi xêr hatiyê. Tavî spas serçava selam birêj hewa te bara. Mîvanê min din Rêzdar Ebdirhemanê gundikî siyasetmedar e. Kek Ebdirheman tu jî bi xêr hatiyê. Gelek spas xêredar bê û serketine ji bo we teva dixwazim. Mîvanê minî din Rêzdar Osman Qarewî le. Kek Osman tu jî bi xêr hatiyê. Spas dikim ji we re. Selav û rêz ji hemû mêvanê we. Mîvanê minî din Rêzdar Mîrza Aqar e. Belê spas xêrendar bê û silav ji we hemiya re û bînerên Çarpel Medya re. Berî ku em dest bi sohbeta xwe bikin, yadkirina kek Feyaz bikin, dixwazim deqayekî ji bo ruhê kek Feyaz û hemû şehîdên Kurdistanê we dawetî rêzgirtinê bikin.
کک فیاض و همو شهیدین کردستان دل و تکوشی نامه ده بجین تماشاوان نیجا نها اب میوان منی الاکران نه لگلک میوان منی دن جهنه دم بدم امی او میوان خناجی بینن اکرانه از دست به برنامه خود کم کک عثمان امجده دست بکن جناب تکاره در حق کک فیاض ده بپیو بری کتو بپیو دبیم اولی ویدئوی که نشان بدن و پشتی وید بپیو کک عثمان آماده به نها 27 مهی لکجوسی پارتی آزادی کردستان مراسمه کی تایبت لدارخست امی جوی مراسمه نها ویدئوی که نشانی بدن و پشتی وی تا آماده به کک عثمان تی بپیده فرمو حوال رژی امر بنده ویدئو اینه میرو جبو سر دانا که فیاضک من لبه داره کن بونه براستی جی مهینا جی قبول نکریه که فیاض که نمونه یا انسانیتی بو وقت فیزیکی جناب مکوش کریه ایرو به تمام دنیای همو مروواهی کتیه بن خطریا به نخوشی کووید 19 و به میلیون کسان جیان خوش دستانه مجیوه گل کردستانه جبر و کرونا کامباغ
ما گلک تکوشرین ولاد پرور گلک کسایتین هجا وندا کرن و ام هینا جی وندا دکن که فیاجی یک جوان کادرو کسایتین هجایه که کتناو کاروانا وان شهیدین دوز آزادیا کردستانه بله که فیاض براستی جی زو و به وقت جناب مکوش کرد فیاض اکمن در روژا یکی طباق 1954 ده لباکر کردستان لکارجوس وقت زاروک کیج مالبات اکمنان جدایی بو مالبات اکمنان لکارجوس مالبات کن ناسکری و مالبات که ولاد پروره ام دکارم بیجون که کک فیاض بنگه شخصیت خوی انسانی جواکی و کردایتی جمالبات خور گرتیه کک فیاض دبستان سرطایی ناوندی لکارجوس و لیسه لمیدیا ده خواند سال 1976 ده نورسیا دیجلیه انستیتویا پروردهی خلاص کرد. فیاض اکمن دما خوندکاریا خویا یونیورسیته ده یک جو پیشنگ جوانین کرد بو. ده تکوشینا لدیجی بجی کرنا فاشیستان یا دبستان ده یک جو ربابری خوندوانان بو. گاواکو گل دیار بکرید 6 حزیران 1975 ده نهشتن الپاسان ترکش بکوه دیار بکری فیاض اکمن یک جوان ارگانیزاتور خورتان بو. فیاض اکمن پشتی که نورسه قدان و بو ما مستجی هر به خبات خوی ولاد پروریه با آلیکاری خوی انسانی دل هزاران انسان در جیه کی به قیمت ورگرد. شب یکی دم درکش یادم بیت سید خاتون رو مگو نشد هاي ما هذا ناس Hemen 4 kısma hatıraza Temsizi Reza Mehmet Feyyaz Ekmen Ülker Fıkheyratını ve konu dizanım
دستی مهانیسان دا لکوچبری لولات آلمانیا قریبی حواله ما دلسوز دوزا کردستان رحمت کرد. بیسا هم دزانم که دوی امر خوی دریش دا دوی 65 سال خوی امر خوی تمن خدا امر وی زیده تر جبو دوزا ولات وی ملت وی سرخبون کردستان بود. مخابن مدوکی که هری زیده پیوستی آمه احتیاجی آمه وک مالبات وک آیده وک حوال وک فاتی وک دلسوز دوزا کردستان پی هبو مویون دا کرد جناب ما کوچ کرد. هرچکا با آواکی جناب ما کوچ کرد بجی دل دخواست که ام ایرو نجبو ویل کرجو سجبو رحمتی آوی ام الکرجو سیبونا ام پیرا جبو که ام دوزاوی گشت بکن لبی ولاتی بونا مخابن دیمه کی دقدر آمده افجی هیا امی جبر که منکار بود سیه مهیدا وقت رحمت کر قد خییا پاندمیا نخوشینه و دولتانی بو منکار بود ام بشتار بونا ایو ام یک حواله وی دوسته وی فسکریه وی وک پارتی آزادی کردستان و پارتی کردستانی دوسته وی لوی درش بو وی مراسم الورینه ام جرک دن لسر ناب مالبات آوی و لسر ناب پارتی آوی و دلسوز وی بخیرات لوت کن برنامه کی پچو که امی زیده نخوازن و الوی در بواستی نجبر که هواجی گرمه براستی امی زیده نه افرزی بله ام gelekî xemgînin wexta mirov vê dîmenê dibîne xemgîniya mirovan hîn zêde belê dengê we tê dengê we tê ez ji keko Orhan dest pê bikim anka du bîvanê minî din hatin yek jê kek Orhan Kayayê yê din jî kek Eyüp Alacebeyî hûn bi xêr hatine Xerendar bijê her bijê em ê ji kek Osman dest pê bikin kek Osman fermo em te gudarî bikin me vîdeo temaşe kir Selav orez li ve hemî biradera û li temaşevanên çarpelmî jî selav û hurmet dikim ez. Nihavekî em dizanin ev Covid-19 nexweşînek bêbav, bêûjdan û malxerab e. Vê nexweşînê gelek hevalan, gelek însanan, gelek dostan ji nava me bir. Yek ji van hevalên têkoşerên Kurdistanê û Neteweyê Kurd. Yasek men bû Xwedê rehma xwe lêke û Xwedê rehma xwe lêke û alîkarê wî bin. Ez hêvî dikim û daxwazekî ji me hemiya dikim ji hemî Kurda dikim beriya ku em wefat bikin beriya ku em bimirin em rûmetê bidin hevûdin ji hev hez bikin pirsa hevûdin bikin li hev bipirsin arin ba hev rûnên sohbet bikin xweşî û başiyê di nava xwe de geş û xurt bikin. Lê piştê ku em bimirin piştê ku mirî bimire piştê mirî tu çi bikî ya jî kî çi bike ew ne dibîne ne hez dike ne deng diçêke. Tenê ew tiştê ku tênin kirin ya jî tênin hûlandin ewan tişta ji bûna êmayî ye. Lê ji bûna wan jî baş e ji bo ku ji bo sebrê ji bo metanetê ji bo êşa wan par dengê jî nekevine herkes pê birja wêrê bûn. Belê ji bo êşî parvekirinê gelek tiştek baş e. Lê baştirîn ew e ku heyanî ku ew kes sax ve ew kes rûmeta wî qedrî wî qîmeta wî were dayîn ku ew jî bizanibe ka çi ye ka çi dike ka çi kiriye tiştê ku kiriye bi ser ketiye an bi ser neketiye tiştê ku kiriye başin nebaşin tê digîjî ew jî serzêrî dibe yanî qûnrêzêrî nabe. Gotinekî pêşiya heye gotinekî Kurda ye dibêje mirî dimire hîn qûnzêrîn dibe.
ev gotinekî bi tinaze, gotinekî bi qeşmeriye, ne gotinekî kumirî meztir dike, xurttir dike, baştir dike. Dibe wexta ku pêşî wiha dibêjin, pêşiyê me bi vê gotinê viya qes dikin, dibêjin ku wexta ku saxe qîmeta wî, qedrî wî, rometî wî bigirin ku ew jî xwe bizanbe. Spas ji we re ji bûna vê axuftira kin. Peyasek me Kurdek xweşpeyv, bi nezaket û bi romet bû. Bi qedir bû, bi qîmet bû. Peyasek men di dan û seninê xwe de ez bawer nakim ku ti hevalek xwe êşan dibe. Bi nezaket peyvîn wî, xweşpeyviya wî, dan û sendinên wî, li xwekirina wî, rabûn û rûniştina wî, di hemî dan û sendinê xwe yê mirovetî de ez bawer dikim ku ev ê hember xwe, ev ê kêleka xwe, ev ê li pêşiya xwe, ev ê li pişt xwe arîs nekiriye û we neîşandiye. Peyasek min di doza Neteweyê Kurd û Kurdistanê de wazîfa ku hatiye serê, ji bo ku dikaribe wê wazîfê biserxe, wê wazîfe pêk bêyne, bê westan têkoşiye. Bê hesab, bê fiyaqe di wê wazîfa xwe de têkoşiya ye. Min Peyasek min di sala 1974 de li Evîn kitabevî nas kir. Evîn kitabevî ew gav li Diyarbekir kitabxana ku pirtûkên li ser têkoşîn û têkoşeriya Neteweyên bindest derdiket û wan pirtûkên pêşverû, pirtûkên çep difirot, yek kitêbxane li Diyarbekir bû. Ji ber wê mebestê jî Kurdperwer û pêşverû li wê derê kom dibûn, hevû din li wê derê nas dikirin û li wê der her Kurdperwer, her pêşverû li Diyarbekir qet nebe carek hatiye vê kitêbxanê. Min Peyasek min jî li wê kitêbxaneyê nas dikir. Ew kitêbxane ew gav min dixebitand. Ez li wê kitêbxanê dimam. Peyasek min cara yekem bi Yawûz re hate Evîn kitabeviyê. Yawûz jî ji Kerjewşê bû. Lê bira bigore ez paşnavê wî nizanim. Ana nayê bîra min. Paşnavê zanbû. Yavuz Serhanoğlu ne bu? Serhanoğlu ne? Yavuz Serhanoğlu. Yani lê nayê bîra min paşnavê. Ortek ziravî dirêj bû, bejin bilind bû. Yani çepil dirêj bû dibêjin ya wexta ku mirî dimire dibêjin çepil dirêj bû, sargurçik bû, işte nav min pan bû, nizam çi bû pesnê wî didin. Ev pesn wexta ku bira em hebin, wexta ku em dijîn, em ji hev û dira bikin wê çêtir be. Peyasek min bi wî hevalî re nas kir, piştî wî her heval, her Kurdperwer dihat evê derê, Peyasek min jî yek ji wan bû. Di nava wê demê de ew dem li Diyarbekir faşîsta Tolavîska davêt. Di heftê û sîya de bû ez gumanim, ez bawerim wa paşnayê bîra min. Kemal Ezber hebû Diyarbekirî bû, wî jî li eğîtîmên Sûyê dixwend. Wî dabûn ber kêra li eğîtîmên Sûyê 6 kêr lê xistibûn. Bi roja, bi deh roja li xestexaneyê, li nexweşxaneyê ma, lê bi selametî ji nexweşxaneyê derket. Yani faşîsta li Diyarbekir şorizgir û Kurdperwera hêle dikir, em bêjin da abrastî. Wê demê de rojek cardin li eğîtîmên Sûyê li pêşverû Kurdperwera xistibûn faşîsta. Em jî Ayspor kulûbî hebû, qehwe bû, navê wê Ayspor kulûbî. Hem kulûb bû hem jî qehwe bû. Em li wê derê rûniştin biqasî 20 heb, 25 heb, yani 19 heb, 18 heb, başnayê bîra min em çend kes bûn. Yani em biqasî 20 kesî hebûn. Em li wê derê civiyan komela ülkü ocaklarî jî li pişt wê qapê di dikanekî biçûk de bû. Me li wê derê biryar girt, em ji wê derê rabûn, em li kuçeyê fetilîn, me êrî ji bir ser wê dernekê. Keke Osman, pirsek min heye, gelo cenabê te behs dike wê demê rêxistinekî partiyek we hebû hûn wer bi hev re tevdîderiyan? Na, wê gavê rêxistina me partiya me tune bû. Lê Kurdperwer li hev diciviyan, li hev rû diniştin, bevra xeber didan, sohbet dikirin.
yani vega ve nevek ana bu Kürtperver ve ha ijmar bu herkesi naz dikir yani eko hev naz nekir najil hevudun digeriyan hev deditin li kahve li dikana li mala hevudun deditin hev naz dikirin başa jî dihatin gel hev rûd niştin sohbet dikirin bi vî rengî bû lêxistinek ew dem tune bû wekî ku hûn dizanin beriya wê di heftê wekî da darba eskerî bûbû ew darba leşkerî da Kürtperver û her wekî din qismek wan welat terk kiribû qismek wan jî di hundir dabûn piştê efiya Ecevît heftê û çara hînan ew însan ji hepsê derketin û ev ê li derve jî hêdî hêdin di zivirîn welat yani ew dem rêxistinek me tune bû divê me wê jî bînê kir em li kuçê li ba ketin me êrî bire komela wan komela tije bû wexta em ketin hundir cî ji xwe biçûk bû em bêjin bi qasî odayek bû yani dikanê wan dikanê nava kuça wek dikanekî bû divê dikanê da divê wexta em ketine hundir ji xwe em hindik ketin hundir em sêjar em ketine hundir cî tune bû Farûq Akbaş bû Yawûz bi rastî wekî şêra tevgeriyan divê derda yani serê sêçar heva şikandin divê derde û destê xwe bilind kirin teslîm bûn gotin em teslîm bûnin hêdin li me nexin me jî li wan nexist em derketin lê pirê me ya jî ji sêya ya jî ji çara sê me li derve mabûn tevî li ber derî sekinandî bûn ew jî ne ku ciyekî derçûn piştê em kuçê da derketin em wiha pêş da çûn em derketin ser cada mezin kêleka Arslan Palasê wê gavê di merva xeber dida min guhê xuda wan û migoca wana çi dibêjin ji hev re digotin dibê reco me recoyê zaza me tiro direve û dibê reco me direve û dibê reco me demaçe jî destî wî de dîsa direve ji wan re digotin ji hev re digotin yani piştê wî reco kî ye ez piştî başa reco bikin reco ji Xarpûtê bû zaza reco ji Xarpûtê hatibû Diyarbekir pêşengiyê û serkêşiyê dikir ji van faşîstên ku Diyarbekir dixwendin ji der û dor ji Edenê ji Mêrsînê ji Adanayê ji Anqerê ji Bursayê hatibûn ku dixwendin li Diyarbekir ji wan re got ez serkêşî dikir demançeya wî jî hebû ya demançeya xwe jî li derve teqand bûm îja van her diya jê re digot de her re tiro demançe jî destî wî de direve piştê wî em jî hêdî em jî çûn Abîde çay evî jî li ser cadê Kek Osman em zanin cenabê te jî yani di nav tekoşîna azadiya Kurdistanê de duê refê de te ciyê xwe girtî te cenabê te kek Feyaz re di nav rêxistinê de di nav partiyê de hûn bi hev re xebitîn bîranînek de heye belê piştê vê ez viya tamam bikim piştê vê tabî Feyaz jî di nava vê ev pazde bîst hevî de dane em tev bi hev rane piştê viya Diyarbekirî gelek kêfa wan hat ji vê meselê re û Diyarbekiriya Kek Osman dixwaze di vê noxteyê de tu bisekine Kek Orhan li ser rêyê em wî bigirin bira û bipeyve dûre em ê bi te berdewam bikin baş e bira kerem ke baş Kek Orhan em werin aliyê te tu li ser rêyê tê biçe Kek Osman em Orhan em te gudarî bikin bernama berê jî me dixwest cenabê te beşdar be û hîs û fikrên xwe derheqê Kek Feyaz de bêje lê mixabin ji sedema tevî vîdeoya 6 kes beşdar bûbûn û me firsetê nedî te bi xwebex te got ez anka naxwazim û îro em ê bi ter ser Kek Feyaz bipeyvin em te gudarî bikin Kek Orhan fikir û hîsên te çi ye belê destpêkê serkeftin bo bername we dixwazim min 1978 de cara ewil Kek Feyaz li xestexanê gata li Enqere dîbû qezakî trafîkê derbas kirbûn
و هر دو پیوی جی لاسخیه بو من چو جبو درباز بوینه جیره بخوازم جارا دویم جی 2006 لآلمانیا بو ما میوانوی شوکیل گلوی مام و دور وکی کونزانن لکوم جوینه بلا فلته سه روزان پیک و من از وکی دی بۆ دەمزراندن پارتیکی کوردستانی 2014 دا با ئاکتیف هەم وەکێ ئەندامێکی وەکێ نەفەرێکی هەم وەکێ برەڤەبرێکی هەم وەکێ سەرۆکێکی هەلوەست کرد و ناوە پاکێدا جیستان وی چاغێ دەمێکی زێدە مەکار بوو کو ئەم سوحبەت بکن وەکێ کۆ بگیشی آواز پاز دکن یعنی فیاض آبه از دبیجم براستی آبه بو انسانکی نفس بچوک بو انسانکی دلزیز بو دلتنک بو زور نرم بو هیچ 6-7 ساله سیاستکی اکتیف دا گلک جارا ام پیک و مکومجوین کریا گلک جارا مناقشه حشک و نرم چه بویا فقط هیچ از لق ناتم که یک جارک تنه که فیاض دنگ خو بلند بکه فقط دیگل هم دلزیز دلنرم دلتانک بوشی و هندی وکی پولاجی بیرو باوری کی لیا بو بیرو باوری کی وکی پولا بو خودی پرانسیب بو باز لگوری وی پرانسیب جی دسپلینه که عسکری جی هبو لگل یعنی اوه کار بو روژا خو پارو بکه هفته خو پارو بکه مانگه خو پارو بکه هر روز از چی بکم هر هفته از چی بکم هر مانگ از چی بکم یک بی یک کفش تکر یعنی پرانسیب داتانی و لگور دسپلینه که عسکری جی وی پرانسیب پیک دانی فقط تو وقت نخوشی ناوی دا هندی منو خانما خو شهناز خان پاسی وی دکر همه بیجا هر روش میوانا مالا مبو و براستی جدل و جا مجیر دعات کرد مدگو انشالله وی نخوشین پیس و در حقی وی دا داره و جارک دی امی کاربن لگل ها بودو صحبت بکن باز وقت چو امر خوده وکی یکی جمالا من چوبه هم از هم خانما من هندی مپاسی ویکر هر دو قیزا من اوین و پلین بگرین تلفون جمره وکرن و سرخوشی دانا من بس اگر تو بیجی تی چوا فیاض ببیر بینی از بیجم 2015 لنوروز وانه ده دستوی ده آلا کردستان هبو وکی دی از بیجم 2017 رفراندوم سرخوبونا باشور کردستان کوویگا از لوه دنگ منتوا دیس آلا کردستان لسلیمانی کوویگا از بخوجی لوه ما آلا کردستان دستوی ده از دوی قاسم خوجا متینگ سرخوبونا رفراندوم کردستان بون وکی دی تبیجی چواوی ببیرتینی هر آلا کردستان دستی وی دا از وی آوی ببیر بینم براستی یعنی گوتن تیرانا که باز هر از وی ببیر بینم هر وی دل مدبا و هر او آلا کردستان که دست وی دا و بلند کرد و دست مده بلند و حتی که لسر چیای کردستان او آل بلیدان سلاو و ریز سرکفتن بوا گلک سپاس که اورهان مالا تا وقت خود
نخواهی قداند آخفتنه کی بواته تکر گلک ریزین خوش که فیاض یاد کر مالاتا و هربی که اورهان از وگر مالیه که عثمان هم تگوداری بکن لیش کرم آخو هنه کی کرد حوالی دنازی هیه هم وان گوداری بکن که عثمان تگوداری بکن لیفکم آبو بله سپاس دکم یعنی جبوك او مثلا دياربكر جرينج بو من فيا زيادة كر يعني او وقت دسبك كده بكي كمجو فاشيست على دياربكر طولابيس كدابت جبروي من دريش كر پشتي وي بو يري خورتين دياربكريا دو كولان و دو جعدا دا لوان خستن وانا جي قيد خون گرتن جي ايتي منسوية چون ايتي منسوية كدست كرد پرورو پیشوروين كردا یادن که فیاض نوا وان همی خباتن که اودم ز دیاربکر دبون نوا وان خبات آدابو وکی هر کرد پرورک کسایتی خبات خواه دا مشاندن وکی هر گروپ بو ام به هبو دورا رادبون رو دنشتن ده اودم دا داربا لشکری اوه هفته و یکی دا گلک کرد پرور رونق بیر روشنبیرن کردا هاتبون گرتن قسم کیوان زیده جی درکتبون دربای پشت افوا هفته و چارا او کرد پرورن که درکتبون دربا باز دابون جبر ظلم داربا لشکری زورین ولات فرقه کی هفته و یکا و هشته جی اوه که هفته و یکا دا کرد پروره که ولات ترکرن درکتن دربا جسدا صدی وان زورین هاتن ولات اوه هشته داربا هشته دا جسدی دهیویجی نات ولات من لدربا من پنابت اوان کرد پرورین که زوری بون هاتن و ین کج زندانا درکتون اوانا جنوبا لخبات خو گریان لخبات خو زوری جوانا برک جی گروبک جی جوان را دگوتن حوالان دکتر شوان اوانا جی لهبودن کامبون هفته و پنجا مها گلانه دا دریارک گرتن گوتن که امی خبات خواه جنو دا بهونن خبات خواه بمشینن جنابا وی خبات دا بررفان خورتن کرد پرور دبن سیوانا پارتی دموکراتی کردستان دا ترکیه دا کامبون یک جوان جی فیاس اکمن بو فیاس اکمن دوان خبات خواه ریخستنی و خبات کرد پروری و کردستانی دا گلک من بریجی باز کرد گلک دل کچوک گلک دل سوش گلک بباور وقتا وظیفه اگه دگرت سر خو آن وظیفه دکت سر جبوک اوه وظیفه به کیمایی پیک بیره تیکوشیا و خبات خو ددان مشانتن یعنی دناوا خبات دا از باورن او کی جان حوال گر کلاست حواتبن اوه مزیتا جیده اوه مزیتا باش فیاس اکراندا دیتیه مزیتا کیویه دن جهبو راندویا کبدا دقا خود آل راندویا خود آماده بود او جی مزیتا کیویه گلک ایجاب گلک سپاس که عثمان مالاتا آفاد افریز و گوتن و بیرانی که فیاض زیاد کرد ام سپاسی از جناب تدکن تحت تو بشتاری به برنامه بود لیوانه کی میدن آتی نابه ریزدار بدران آجار که بدران تو بخیر آتیه دنگی تنایی دنگی خوبک دنگی تنایی که بدران دنگی خوبک دنگی گرتی غک برا آوای ببو که بدران تو بخیر آتیه نابا خیره ده سپاس گلک سپاس کێک بەدران ئەم شتە دەبێن تو بخێراتی و تو دەست بە ئاقابتنا خۆ بکە پرۆبلەما تەیە ئینتەرنێتێ هەیە ئەم تە گوداری بکەن کێک بەدران
گوگلک سپاس جبوه کداوه حواله برنامه پیکانینن و حاضر کرنن و سپاسیا خوش بو چارپل مدیا تیوی جی بکم لبراستی گمجار دبه مجارا کک فیاس جکو ده مریدس ببکه و لکو بقدینه گلک زحمته بگومان جیان دومه بگومان تکوشین دومه لکک فیاس جبو سرخوبونو و جبو حسکرنا دوزا کردستان براستی وندایا که تعریف آوه زحمت جبو من یعنی من کک فیاس دی سال 76 و 77 ده ناسکریه دی دم عولی ده ما هفدو لجم مساعين تردي لمالاوي لستليلة دي مروانتي كوي بهلا بيركا دا مساعين ترهبهم جارنا دچون ورا مهب لوردي ومهب لور ناسكر ودي بيرا انبونن هفالي هف هفالي هفي دوزا دعوة كردستاني تكلية مهين گرمتر بون مهين جنيز ده ابدو ناسكر ام پورا خبتين کک فیاض کسی کی چاوا بو قناعتا مده دو تشت کک فیاض دکرن دو تشت وی تیبتی هبو گلک باش کلترا جواکا کرد ناس دکر و پیدزانی بو و گلک باش کلترا پیشورو و آ مدرن جی ناس دکر صنعتک پیره هبو هر دو کاری بو پف گره بدانا اف مزیت که فیاض بو براستی بدعوه خوره گلک گره دای بو جارنا مرد گو قی گلک هنگی جنرمبوناوی جارنا مدگو گلک قی سست جوه نرمبونه ره لینوها بو براستی که فیاض کسی کی بدیسیپلین بو کسی کی ورک بو کسی که جبو داو دوزا کردستانه ده پاشیاوی ده دو تورکه وی دنه ده تو تشکیدن تو نبو جار نازوی ده پیوین آزم بیشم چند جار هات میوان مجیل مالا مجی ما ام پورجی دمان پشتی 2014 ده تک فیاض دوگوت از تجاری از ناخوازم گتر میمن دو قونا تیارا که دور ولات من لسد جار مخابل یک فیاض لچوله جدر فی ولات خواه ند نوا دوست و حوال خوده لغریبیه داوی لجیانا ویاد و صد جار خابن ده داوا دو قونا تیارا که ده هاته ولات خواه لمخابن صد جار مخابن وقتا گهات جی روشک آوارته هبو دوست و حواله وی نکاری بو بشداری فرنا جنازه وی جی بوانایا دخوازم بیر آنینک خواهو کک فیاض بیجم لروجاوای کردستانی روژه که جیه گزده بوم او دی پی مرا هات اورا ریوبری وی جه هنک پرس کرن براستی از زی ناوی ریوبر نبیجم لگل تعده لی هات کرن دی پیوه ده کک فیاض الانفرابو لي وقتها الماوجي تنقدبو وجه كك فياس رشتبو وكتو ريس دقركاويخ لي وريهات لقد سيستما رخصتنا نكر
دپیر اسپیس حیرانه او کێک بەدران وەستێکە فەیاس بدیسیپلین بوو والله نظام چار دقیقەی ئینتەرنێت ئانگا تێ بپەیوی کێک بەدران فەرمۆ بەلێ کرد من و کەک فەیاز پشتی ئەم ji ڕۆژاوا چوون و پێدە ez berî wî vegeriyam welêt ew di pê min re vegeriya hat sala 1985 derket Almanya li welêt mam piştî 20 salî min û kek Feyaz carekin hevdî lê min kek Feyaz dî gik qasî misqalekî zerre jî enerjiya xwe ji bo welatê xwe kar û xebata siyasî û bi rêxistinî wan da nekiribû براستی او مزیت کم دی انسان ده انن 20 سال 25 سال جدر بی ولات خو به رخصتن بمینه و جارک دن تو وان دانکو او انرژی بترابه از گلک به کیف خوش بوم و گلک به کیف مهات د پیر وکا حوال زانن سال 2014 ده ما پبر رخصتنک ده هندر رخصتنک ده جیستن کەک فەیاز تشتێک ji bo em karibin ji bo xwe dibêm bawerim ji bo hevalê min jî ew e rastiya kek feyaz aşiqê du tişta bû yek jê welatê wî bû azadî û serxwebûna welatê wî bû û yek jî mala wî hevalê wî ew ala wî radihiştê ala serxwebûnê û gibilind dikir tiştek em ji bo kek Feyaz vê bikin û tiştê ji me tê xwestin em wê alê nehêlin bigihên erdê û wê în bilim bikin hetanê ew ala li ser civaka Kurd û Kurdistanê li ser çayê Kurdistanê yek hezkirina kek Feyaz ev bû dibêk em wê bînin a duda mala wî hevjina wî û zarokê wî bûn dibêk em wî dehînê xwe jî heta ji me tê qasî zarokê xwe û ji zarokê xwe bêtir çi wasîfa zarokê kek Feyaz têkeve hêla me dibêk em bicî bînin bêguman em ê nikaribin kek Feyaz çûna wî bi wan ji bîrkirin bidin lê hevan lo em bê bizanibin di ciyê teng de çi qas mere karibe li malbata hevalê xwe xwedî derkeve ew qas êş û elemê wan kêm dibin hêvîdarim ge em ê ba wasîfê xwe jî bi bîrtî bicî bînin ev rastî devê min nagere ez pir nikarim tiştekî jî bêjim peyvê li pê kek Feyaz gotinê wan zehmetin ji bo we ev bername jî pêk anî gelek spas dikim ji temama hevala û serkeftinê ji we dixwazim û ez bejna xwe li ber kar û xebat û daxwaz û keda kek Feyaz datînim serê xwe jê re datînim spas bû em jî spasiya cenabê te dikin tu beşdarî vê bernamê bû te bi ew rêzên xwe yê xweş kek Feyaz yad kir qasî ku em ji çapemeniyê dişopînin partiya wî serokê partiya wî li hemberî kek Feyaz û malbata wî erk û wazîfeyên xwe bi zêdeyî bicîtînin ev jî nîşana ku ketkarên doza Kurdistanê xebatkarên doza Kurdistanê tu carî nayên ji bîr kirin mirina kek Feyaz de tiştek derket ortê wateya jiyanê pir jiyan nine mirov çawa bijî ev gotinên ku du bernameyê em ji bo kek Feyaz de dar dixînin ew jî tê wê wateyê ku têkoşîn û xebata
کک فیاض دناو تکوشر و پارتیین کردستانی ده دناو ولایت پارێزên کوردستانی ده با ئاوایەکی ئەرینی و با ئاوایەکی برومەت هاتیە پێشوازیکردن ئەم جی ئەو گوتنێک و جەنابێ تەگۆ ئەو ئالا براژ دەستێ ڕێهەواڵێن وی ji destê hezkiriyên wî nekeve ez biçim anka aliyê kek Mehmet Dîlan em Mehmet Dîlan jî gudarî bikin problema wî internetê jî heyî bawer dikim kek Dîlan em te gudarî bikin Merhaba şawara dengê min tê te belê dengê te tê ya selam û reş hewa tevara û hevalê hazir bîne û temaşebana ra yani rastî piştî dirovaniya Feyaz مرو پشتی یک دچه مرو سر وی پی وی حوالی مرویش نزدیک به گل زحمت یعنی مرو گلک زحمتیه دکشینه حوالی پی وین اورهان جی بدرهان جی عثمان جی حوالی پی وین گلک تشتی از بیجم گوتن یعنی راستی از وی هفدو پشتی هفتی و پنجا و ششام هفدو ناس کریه نافچه و مردین و نافچه ده مبهم را دم مکار کریه مدامك باش ويدي كار كريا ما فهمدورا كار كريا ام هفدوش نيزيك دا نازدك قالك نيزيك دا وك مال باجي از ده اجارات شما مالا برايوي دياوي خدي عفو كيوا متف ناس كرانا امش نيزيك دا هف بين و پشتي دازده ايلون جي هات روجاوال قامي شلو دمك دريش ام هفدورا قوميتي دا ما فهمدورا كار كرد ما فهمدورا كار كرد باش او دمك وگرا باكور او دمك وگرا باكور ولوی داره دمکی ما اجی دم دماد چوما و دهات آمالی و پاش را لوی داره ما پشتی دمکی جی چو اوروپا چو آلمانیا ادیسا وگرام روژاوا گلک تشتی مپ هفره هنه گلک تشتی مپ هفره هنه یعنی او حوالی پیوین ایب آبی جلوی ده او بی بدرهان حوالی نسیوینی مبتباب هفدورا مثلا ریخستنا مردین و نافچه مردین که 11 نافچه مردین هبین و مردین هبی و ام حبیب هفدورا دمک باش مب هفدورا کار کرد گلک تشتی مب هفدورا هنه مزیتی وی اجمار تن راستی کتکارک بی کتکار دوزا کرد و کردستانی بی تشتا ویا گلک بالکش کارک بکرا کارک بستاندا دکرا کارا نکاری آبی که ندستاندا جدی بی سری هر تشتی جدی بی و کار خواده تقصیری تیده ند کرا تقصیری ند کرا راستی ولاد پاریزک بی کردستانی بی کرد بی گلک تشتی مپ هفدورا هنه جنکاویش دراو کراده شو گلک فرا وش دراو عاجز بی یعنی دراو اک جم یکی دیتی بیا گلک جه سارد بی معنا خواجت کرد و تشتی حوالی وی و دوستی وی جرا کرن خال بر چاوایا بس اف تشتکی تینش بیرام رو انسان برجواندی خواه نده پیش برجواندی نتوی و کردستانی بده پیش و کار باش بکی و کار قنج بکی و پاقش بی و راست بی و وی ایشی براستی باور بی گله کت حقی دادته افشما حمیارا دبی مینکک ام بجوی گلک درسه بستینی یعنی از تشتکی از پشتی فیاض و هرده تشتک تشبیرا من demek ki krizlik nav haraka kurdi de heye krizlik nav haraka kurdi de heye insanı berjevendiye xwe ser berjevendiye Kurdu Kurdistanê ra negre netewî be Kurdistanî be xel heqê wî dinê demek ki em divê xwe pirsî em hêzê Kurd û Kurdistanî welatparêzê Kurd ev kesê spî heta êvarî rexna dikin û dinivîsin divê em her yek xwe bipirsî em xwe bipirsî insanı ام همین لازمه دراوا نکی ام همین لازمه کرد و کردستان را کار بکی ام همین لازمه برجواندی خانه دی پیش دمکی دویده ده کریزک هیا انسانه کنگا باش به قنج به دروز به کردستانی به نتوی به خل حقی ددنه گل حقی ددنه دمکی کیماسی دیسا ناف مده راستی اثنا غازم گلک به مسئله دریج بکم مثلا فیاض ام ایشاندن لیم تشتکیش بیر نکن افره ریام حمیایا دوی ام درسیج دریخن ام حالا کرد و کردستانی
کک دیلان جنابه ته تشت خوش دست نشان کر لی از دخوازم تشتکی بیجم جواتا کردستانی ملت کرد خبات و تکوشراش گیر ناکلی دبی جناب تجی یک جره و بره پاکی لید بر متشتکی دی وقتا مروف بره خستن به وقتا پارتیک مروف هبه مروف کاره الولات خو گلک تشتا پیک بینه yani partiya we jî divir de aktif rolekî girt ev jî dest nîşan dike ku li hemberî dagirkeriyê li hemberî zulma vê dewletê li hemberî meh bi dest xistinê nîrxê esasî milletê Kurd bi rêxistinî tev bigere bi rêxistinî tev gerandin azadiyê jî nêzik dike dûr de jî yani partiya we rolekî serekelî yani ev tiştî bele zaten yani ev yani biz ber hinek tiş minaq asna xazim dibare bikim ji ber havala yani havala taksirî nekirin gerek ser Rojal Kercewsê Rojal Almanya li hemî wara de haval û dosta welatparaza Hêzê Kurd û Kurdistanî û havalê wî û malbata wî taksîrîk nekirin divê em ji va tiştê hulu dersê derêxin demek ki mirû kar bike mirû xepatê bike mirû dirûst bê mirû nedarawker bê mirû berjewendiyê xwe nedê pêş milletê Kurd heqê mirû dê mirû ya min bêhtir ez xwazim vê bêjim ber wê yekê gavadîm ew gotin yani em divê tank nefikirin tiştê metînê cem hevkivşin tiştek em rewşa Kurda dinêrin rastî hina vê me partê yani lazım naki her tiş ber çavaya besa em tiştê yani hemî derê dünyayê de fikrê cihê hene lê mesela mel ber çavaya lazım e çi têş me tê xwestin rojê hûl û carek dî têş bîra mirû em divê nêrînê tank xwe jê xilas bikin em dev berjewendiyê grûbî û şexsî berdin herê tişta mümkün em keleka hevdû seknî mesela netewî Kurd û Kurdistanê bidî pêş û dev gelek tişta berdî ber çavaya dijminê me ber çavaya rewşa me ber çavaya meselê wek îro çêdibê çimara divê tişt em xwe vegerî ji ber wê yekê ecarek dî sersaxiyê ji malbata wî re ji zarokê wî re û ji partiya wî û ji me tevara dixwazim selê gelê Kurd sax bê û her em ê biriya wî de bin û spas hewe tevara gelek spas gek dîlan mala te ava bo ew rêzê te yên xweş gelek mîvanên me hene lê anka ez nav mîvanê me na de yê kek Feyaz herî baş nas dike kek Eyûb e berî ez biçim aliyê kek Eyûb ez dixwazim bi kek Abdirhiman re kek Abdirhiman gudarî bikin kek Abdirhimanê gundikî kek Abdirhiman em cenabê te gudarî bikin dengê te bele me vekir kek Abdirhiman em te gudarî bikin tu jî derheqê kek Feyaz de derheqê tekoşerê azadiya Kurdistanê de derheqê xebatkar û rêvebirê pakê kek Feyaz de hîs û daxwazê te fikrê te em te gudarî bikin kek Abdirhiman fermo bele pêşî de gelek spas bûyî we û bê programê hewe ev programê we delîla wê qese wefakariya ked û xebata însanên xebatkar û ji bîr nekirina hevalên xwe ye em tev de dizanîne min naskirina min û kek Feyaz nava refêngek pakê de çêbger belê ji berê min wekû malbata wê em dizanî malbatê welatparêzin malbatê hatî naskirin nav malbatên Kurdistanê de lê nasbîn û têkiliyê min û kek Feyaz li başûrê Kurdistanê çêbû piştî min dît min berê xwe daye şexsiyeta kek Feyaz û danûstandinên wî ya gel hevala û ew daxwaza wî ya netewiya welî sade û safî tesîrek zêde ser min çêkir min welî dît kek Feyaz kesatî gişwan e hem ji alê çand û
تیگه هشتا نتوی و هم یا مالباتی یا جواتا کرد تیره خوا شارزایه لوی شارزابون خوده که فیاس مالید پر خوشت کاره هم چانده خواه جوات ناز بکه هم جیا سیاسی نتویل با هر دو آلاده شبوی ما کرده گلک مهمه چون جواتا کرد ملت کرد پیوستیه ویل دیتش ده ایک او ام بکارینه دیگه هشتا خواه نتوی و جواتی و چانده خواه بپاریزی ایک جل سر دوزا خواه نتوی کامه چوا کاریب و جوات هف بینین و ریخستنی را ریبه ببینش بوی دوزا چاره سرکنه دوزا ولات خواه که فیاس و نقطه در وقتی گلک کرده من دید گلک شارزایه هر دو آلجت دید هم آله دیده جه موالی دید که فیاس انسانه که تنیت نویش بلی یعنی تا هدف نوی شبلی دوزا ویا نتوی پی بتتنه نل پای تنابی دیا نل پای تمسلحت خواه شخصی دیا یک هدف نپیرد دید ولی بساده و نفس بچوک و متوازی هم حبال خوره هم جبات خوره و هم جو سر ریا خواه خباتکاریا نتوی بس او هدف پیرد خواه و گدی تشتک دی نه هند کسانه اگر ناف بر پرسیاریه ده بل ناف سیاست هم دشته ولی هنه کارت کن لحینه نه بر پرسیاریه ده به سستد بین آنجا تام وقت و دم خواه ده خباته لیکن فیاس شخص وای کم جی کساتی اگرش لویده ده جدا بون چا بوی نل بر پرسیاری و آن نه بر پرسیاری چا بوی لی بکازه چوا پتر کارم خباتش ملت خواره بکر جبر ویجه ناف صف پارتی دل هر دم پیش بو هر دم تو فتیل کی متینگ و چون و هاتن ده فکر آلا کردستان پیشی دل دسته که فیاز ده بو جا اف کساتین هولی هم جباتی و هم سیاسی و تجربه خوش هر دو آلا و جبات خواه پیک بگیردن باریام پیوستیام کردار با کساتی هیا او کساتی گلگ برفرا بکارن هم جوات خواه ناس که هم درد خواه نتوی و چاره پرس خواه نتوی ناس که و کای چاوا جیره بخبته یعنی ما اف مزیت نه همیل نکک فیاز دید بل راست گلک تکلیه منوی شانس ما چه نبی ولی هم زیده هفدور گلک کار بکنه لما صفاتن هل وقت کنیزیک دل گلک فیاز دید الباشور کردستان کاروی وقت جار جار مفت که خبات و یاد نف پاکه ده یعنی کساتی گوال بی خود دا پیش چونکو خبات سیاسی ده تشتکو های و مروب شوراشگر مروب خبات کار شخوار کارا درخه او خواه بده پیش چونکو ام ملتک بندستین ملتک وک ما بندست کس شماره کیسا و فرصتا پیدا نکد و امو خواه پیدا بکنه امش خواه لی بگرین که همه چاوه کار کن امه چاوه کارین جباتا خواه هف را گرینه امه چاوه کارین خواه جباتا خواه گشتیل سر پرسا خواه نتوی آنالیز بکن و خبات بکن نو ولی دید اف صفات نتف که فیاس را پیدا بن وقت اف صفات هم پردید بار که چندی ما گلک زیده هفدو ناس نکریجه لی چوناوی اسوالید بینم بوی ما کرده گلک زوبی گلک خسارتی که مازم بو لی تشتا ام بکیش مرنه را تبادی تیده تونه یعنی تچاره تنینه وجا مثلا کنوی که و اف نخوشی هش خوال سری خواه بیا تشتگلی جدایه تشتا اسنهود بیجم ام آنجوک پاک حواله نوی او صفات نوی را ام بکن تجربه در ساجی بگی و صفاتا در بازی نف خورد و جباتا خواده بکنه چون گاز باز آنمه جباتا کرد وکو ملت کرد ملت که سالانه هم نحوجانا کم باسو که بندست و ظلم و زور لی هاتی کرن لی هر دم چاند که ملت کرد یا خواه پی پاراستی هیا او چاند چیه چاند که یا نتویه تولی به دولت جبه
لهن عرف و عادت وی ملتی هردم هبو خواه پی ریوت برن ریبریا خواه پید کن مالبات نوابون عشیر نوابون حتی میرو میرگه وابون لأف تبجم تمام کره چاره سرکینا پرسا ملت کرده جا هگر ام بکارین و آلا او صفاتن که کفایاسی های هم جباتی و هم سیاسی و هم نتوی و هم او نفس بچوکاتیا متوازیتیا وی بکیم پرنسیب این خواه خباته از بارد کم اما دل که کفایا جل قبره ده جل رحت بکین و او سروه دوزاوی اما بکارین خدمتن هم او نجبیر کرن هم کداوی نجبیر کرن هم جش آله دی و ملت کرد استفاقش و صفاتا بگیرن وقتی از برای خود دمه جبل فکر خواه نابا حوالا ده هم با پروگرام هوا ده مولی فهم کر او دیتنا منار سر که کفایاز دیتنی گلک راسته چون گفتم تو برای خود دین حواله و مفتی گوه دارید که مفتبد بینن همیش نکوش بوی وفات کریه شکریار نویش اخلاق ویش پرنسیب وین و خبات کاریا ویان تاوی او درسازی همه کس بینه حیران جره و صفاتا پر وصفه وید دنه و اسبی دارم ام با صفاتن که کفایاز شبوی خواه شبوی پرسا خواه نتویج بکین صفاتی که خباته و گدیج تشتاز بیجم از پشتی بیت تبیج سرساخی شمال باتاوی و حوالنوی و ملت کرد خازم که کفایاز شبوی ما همیا وندا کرن گران بها بو لی او گران بها یا سرمده هاتی تشتا ام بکینه او اموه داخاز و خبات ویا و هدف ویا نت چاره سرکینا پرسان نتوی ام زندی بهلین و ام سروه داخاز ریوه بچینه تشتاش مته اب و گاوا دیگه مصطفی جباس که مسئله ریخستنی اف وفاکاریا ریخستنه یا پاکج ایرو وفاکاری حوال بندی خواه بخواهی نهیلن حوال خواه بخواهی نهیلن ریخستن تشتکوالیه که اکسیران 10 کسین ریخستنی مقابل 10 میلیون انسان بریخستنیه ام کرد به تجاری بریخستن نمینین چه آویه به ریخستنی که کملا بگه حتی سیاسی بگه حتی انجباطی بگه به ام گل قیمتی بدی بده که کفایاز هگه انه او تشتا بیر آنینا کدا که کفایاسا تی وجیاندن ریخستناوی پتر هم شمال باتی لی پتر مثلا ریخستنی بجا ریخستن سیاسی ولی روشا ما کردادن ام چد کی بکین و ام بریخستن نمینی مالا خواری ونشتن فلاکتا بریخستن مایم فلاکتا شبوی ملت کرد بجا لی ریخستن ام شویجه نترسین ریخستن هره بچوک جبه وک سیاست وک ریخستن دزگه هگت کارا صبحی گلک مازم ببه شبوی ام مازم ببین جاده اد بیجمه ام واصفاتن که کفایاس و واصفاتن ریخستنی بپارزین و سر وید با داخازن خواره و بچین سرکتنش بوی دوزا مایا نتوی بچون دوزا ملتک بندست تشتا جره هره مهم و گرانبها چاره سرکرنا پرساویه چاره سرکرنا پرسایجه بره خستنی نابه و جا که کفایاس ایک شوا کسابو گلک ریخستنا خواه بگیره دابو گلک دوزا خواه نتوی بگیره دابو گلک جل شارزای وک چاند و کلترا جواتا خواه بوم شبایوه از رحمه خوده جرد خازم از سپاسدارم جبوی و تباو ام تبده ایال اوی و زاروگ اوی مالبات اویش بیری نکین دانستاندم پره هبن شونا جبونا درد و نخواشی واجه سبکتر به ام شریکاتی درد و نخواشی واره بکین و سرکتنش و تبا راجت خازمه گلک سپاس گلک سپاس که کرده همان جبوی افریزی تین خوش رف گوتنین تی هیجا که بزانهی من جناب تهیشت به اوی امزانن کو جناب ته که فیاس هری جنیز ناسته
کک عبدالرحمن خواستم گداری بکن کک عبدالرحمن به دامزراندنا پاکی به کک فیاض ریلی ام زانن کو جناب تجد دست بیکاری خستن بوینا کک فیاض تو جی خودی رولکه و تو کک فیاض هم دست بیکه و یه هم یه تالیه توی باش ناز بکه ام تا گداری بکن کک چه بیجی ملک گلک سپاس کک سیلاج بری هر تشتی سلاوی خوی شورشگری و حرمت خواه همو گهدارین تماشاوانین شارپل مدیار ریدکن جوا همو بشار ریدکن و خباتکار و کتکارین شارپل مدیار جی پیروز دکن جبو کار و خباتکی گونی نها حاضر کرنه افرورام حاضر کرنه جمال باتاوی جمهتاب خانم جپلين ر جمزجين ر جماملور ر سلام وحرمتي خا باشكاشتكم حمو مالباطا حسن شامدين ر سلام وحرمتي خا باشكاشتكم جباكي وحمو عندما فاكر حمو كل كردستان ر حرمت وسلام خوي شورشكري باشكاشتكم بويد اسبيدكم كاكسيرات tabi hevdün askerinek takriben niv kırını Cihindire 10-15 dakikada ya bir saate keşine mera nikare bir tavaya tarif bıkı o بدلك شاد وبختوار بين زمانش مهنا وكا شخص حتى انها نقوتي او غربة كيك فياز اكمل بمر درناكه جدلي من ناي مهن قبول نكري مرا تشكيني كارو پجريني قبول بكه هر وقت دلي مرد مجيه مرد صاغ لي راستياك هي وكا حمود تشتي بجان نتيجة مري قشي روجك مري دلوفانيا وهبل روجك مري قشفي الدنيا يا جوك نداز بجبل بحي دو مبزانبون بلكي بيرشان روجاج بزانبون سترانك شانجن انسانlar mı şanslıcı hem garip ام ويا تاليا برنامه ده نشان بدن كيف ne gezdik var tabii azinki deren ketbim da speaker'ın rama avbu da speaker ya hem Hasan Keyfe nişandı hem Batman'ı nişandı hem Kazefsi nişandı o stranek محمد ديلان باش زانبه محمد ديلان çünkü am pavrijiyanın qamış şo vakitinde stranek vi je haz dikir ha gule deran çiya blinde xana geçin u avaya taybeti belki jiddeli vi uşkay datu be sansür vekriydi bu zanı jibo mehtab bu çünkü mehtab haftaş mehek bu zawji bu وشرد وشروط ونيتشي بابو امر قامشلو لبن خطي لبرشي وراتي خوي تواي امجر بين من خطي مهجر بون مهجري مرال نا وراتي خوش يمل مور هاتي نا وراتي خوش بون مهاجر مهاجري تشكي فرنا خوش مهاجري شخصية انسان قال لك تسير ذكر از جانا تعریف دکم از دبیجم اوی خوزلام دبینه اوی خواهو که به ترکی دبی آدم gibi آدم görem جوا insanları مهاجری توقک نالتی آسورکری دشته زلام آدایی دشته insan deydi دشته پیرکی deyi زلام deydi
حیث مهاجریه جی تشتی مهاجریه جی گلک تشتاده که شخصیت انسان جی دوا تنگاسینا دوا شرناده درد کروته کی منا وک فیاض دل پولای خدمتکار ملت خوی مرخص ملت خوی دوا شرناده درد کرد دشرد تنگاسی درد کرد دو حفظ جیار ده حفظات درد کرد ده عسکریت درد کرد و دشرد تنگاسی ده شخصیت انسان خود در ضعف مرا و هله مرا خورد و وقت ندارد کرد یک تشتی گرک مرا تجاریش بیر نکل هوار روژه تنگاسی مرا هر وقت پرایه مرا کار دلی هفته بیشینه مرا کار شده نشمه تجاری تشتیوانی مرا چه نبه ها اب هواریم امپوسا ساعت پرابون یاونی بو او هوار روژه تنگ هوار هر وقتی نه جنام بار بکن جی مرش بیر ناکه به مرش دجین از بخوازم از نه شاعرم نه نویسکارم از خو سیاست مدار جی ناس کرن نادم آراستی از چمه از گلک جارا برک دوات جوینه بده از بهم از تیپکی عیقلیمه از نفره که ملت کردم پشمرگتی جمالا مصطفی کرید پشمرگه بدریم معنا دنه من زرام دعو دوزه که فیاض یک جوا شخصیتانه گدهندر وی 5 سالی ده وی نیو قرنی ده مناس کریه موانی دیتی زرامه کی بیایه کی دعو دوزه به ترکی دبین دعوا آدمه جه دعوا آدم یاره اوه دعو دوزه خودیه دعو دوزه خود بینه مقام کرسی نظام وکی دینه فداکاری هر چشتی کار بکن لی مقام و کرسی وکی دینه ساندالیا و نظام وی موقعی جیر 5 خورشانه کن 5 فرانه کن مفیاز جوانی ناس کریه مفیاز کینگا ناس کر یا کوسمان بری من ناس کریه چونکه از که کوسمان جی باش محمد دیلان جی باش ناس دکن گشکی جا چاقه ده ناس کرنه چونکه از هم هفته و چهارا هاتناوی دیاربکر و نوسته یافه است عثمانی بری من ناس کرده دبه من کی جا وقتی دیده به مد متینگا جبو دپرم آلیجه ده دیاربکر چه بود من دوی دیدیه وکه شخص مزانی به هوای مربد و دانشندری و هیبوی های حرکت که لین ناسکرام منی مزانی به وقت دون درج مزانی به او جه هوای مایه به مر حرکت که تباشکی جدور مدی مکی جاره که نهاج وقت که تبیرامه از لدیاربکر لممد اولو تولید ما شبکه ساعت وقت دوران نه نیو 10 شبه از یک جاو خودیه اوتیله گب عمرش گرکش مرمستلو دو حب اسمام و اساسوان خودیوان ده دو آمارا ممت اولو بله دو حب جوان دمشا املوی سالونا مشتنه و در رسپشون اویج دی سا سمپاتیزانا کیمه هوارا کیمه جه قادر köye Aleviye meyi Diyarbakır'ı دخلت او مناس دکن مدی فیاض و دو هواره خو هاتن خویای فیاض برای لوتل دما دجبو و هوانا جاگر تلفن کریه جی وقت نانی واتی و یا جبه جی کنه پروبلم اینا و فیاض یک جنید ناس دبکه جان نوک باروده جان نخو کنترل نکرد وقت باروده و فقط اجرا همشون از ویناس از هنم کیه لأو شخصي من الناس دكين نزانه از كي من نزانه از ويا نزانه از كتم نابين بقول تشدك يا تجمع باتك مزني وكنيت أبيا تشهر خدركم هاتا به شيء فياج إنسان كي قادر كريد كرديتيه دك وكنيت كم خاصة بفهم كلمة والرجال خرونا عيب الشهر ما جتاو أزام تشكي جمع باتي شخصيات بیشتری هم رونشتن جاره که برکی وقت شخصی هم
هاتن جم هفته سال دبه هفته و پنج به سال دبه هفته و شش به مجبور دست بکری پشره از بینم محمد دیلان جی باش به بیلاوی tabii gek feyaz u hava hekîmetine jî esas li Diyarbekir hatibûn bi rêxistkirin ji bo Partî Demokratîk Kurdistan a li Tirkiye. û piştre gebû kîp û deda xwe de em wer bibêjin navê amê herkes dizane. Ez zanim endamê me yê havalekî dinê jî zanim ew jî eğitim dixwanin ew jî endamê me ne zan bi rêya kê jî hatinin rêxistin kirin tanzîm kirin ez wê jî dizanim. Ez ê bikin bibirin wer çêbû eğitim qelat û hat Kercewsê bölgeya tilî okulû hebû bû müdürê wê. Havalê Diyarbekir ji min gotin got ew îdenê hat mintiqa Mêrdîn dizane ew rêxistinkirin a pakê li gorî bajara û wilayeta bû. û hevalekî me xavirê Dudayê dereceyê Dudatê em wa dişînin li cem tê me ji wî jî bibên kêmanî di nava partiyê de bike endamê bölge komitesî ê herêmî. Havalê dinê Mehmed Dîlan ew zane nav xwe vêya peyivên û netîce me werkir hatî xwedanê vê civînek herêma Mêrdîn bölge komitesiya Mêrdîn li Nûsêbînê bikin. Feyaz ji Kercewşê tê Cizîrê bi Erebakê li Cizîrê ji wir jî hat Nûsêbînê ciyek em ê civînê lê bikin. Feyaz wextekê Cizîrê huyayê hinek wî naz dikin heger taqîb dikin heger wekî ez ê dûr vê de bibêjim çawa û yek tê ji wer dibêje merheba müdür. Müdürê bölgeya tilî okulû bûye li Cizîrê şexsek bê vêya ji dinarin najî nakil û di serê Feyaz zonî çêbû ki istihbarat wî taqîb dike û hatiyê wa ji Kercewşê ji wekî taqîbî hatiyê li Cizîrê jî dibêje merheba müdür. Müdür jî wenî fehm kir. Mehmed Dîlan cana jê digot müdür vek vê davê jî digot müdür vek. Neyse ev hat ji hevalê me yê berpirsiyarê wê dilê hat gotin û çîbûn me nav xwe de em peyivîn me got em bihesibînin wek ew dibêjiye. Yani tê taqîbkirin û wenî bûye wê çaxê em ê vê civînê şûn dibavêjin. Lê ême kas ketibû rabûbûm û wekî dinê û partiya û li me însan tu bînê wekî nê ez wê baş dizanim insanek partiyak illegal û bê cînûş dibe ciyakî têkevin nava partiyak illegal bixwaze nexwaze heyecanek û ruhekî dinê pêr çê dibe. Me bi însan wanî çê dibe psikolojiyek dinê kekeyû bira xalekî giring e dixwaze bêjin derbas bin. Em virgülekî bavê nana em virgülekî bavê ihtimal em vê jîna xwe şûn didavîjin û bira ji veger her jê xwe jîna xwe hanê qizil tepe çêkir. Kekeyû tê dewam bike me virgülekî em bên me bîhnogekî avê tê berdewam bike ez anqa ji kek Seyda dest pê bikim tu gelek xalên giring dibêje bira amelû nokta danê anqa berdewam bike kekeyû em ê te guzarim balkêş dibe ew jî min îdeyên edîtin xêr hatin kek Seyda em te gudarî bikim. Merhaba ji ber Tu bi xêr hatî kek Seyda dest pêkê de mezûdeyî te me dîbû bi münasebeta Feyaz Way Metedî kek Seyda tê çi bêje wefata kek Feyaz em te gudarî. Gelek spas merhaba ji ber ez wexta Kurdî dipeyvim yekcar xeletî dikim ez ê Tirkî hîsên xwe bêjim
Kurdiyata pir başı. Bawer bike. Bigorînin. Yekçar yani tiştek dibêjim ne qesta min e ek dibe. Problem çê dibe. Yani ez ê Kurdî bipeyvin. Yani li ser kek beyaz erkê min deng baş nayê, deng baş e ya na? Deng baş. Dengete baş. Baş e. Cara yekemîne viya cerî bînim. Baş e. Min wek hevalên din yani tarîxa me ne pirkevne hûn kek beyaz. Yani vaka ez diçûm Diyarbekirê Amedê ez diçûm partiyê min wî dîdît yekçar me sertiş kir dema referandumê deng olan dibêje ama nizanim ku ez çi bikim. Dema referandumê em çûn başûr ez çûm mala hevalekî ez û Qasım û Kekbeyaz em navbera deh roj paran em pevra malkî derman vê çavê min wî daha ew nas kir wek nizam hevalekî got yekê tiştên lokal û evrensel xu gihaştî bû yani hem tiştên navnevî tiştên prensîbên navnetevî kirîbû pêm kirîbû hem jî yekê Kurdistanî bû û însanekî tîtiz bû tekiliya me yani ev rojan min me henek dikir yekê em bêjin mesela wexta tişkî vê demê dema referandumê bû em malkî da bûn heval kom dibûn û her mijara me li ser referandumê bû li ser evê çawa bibe kî çi dibêje însanekî yani ev heye ya tu wexta em bêjin tu tişkî dibîzî ev ji te re dibe polîtîk dedîxodî dibêjin ev ne însanekî em bêjin tiştekî tu dibîzî ev li ser wî birêya tîtiz ek dikir şirove dikir xwest fêm bike û em bêjin piştê wî dema tu Sirac tu wî pevra li Almanya hatin evkê İzmîrê ev bûn devlet ve girt ev kir vê demê ez hatim em bêjin spas hat heyecan bû ne wisa dema çarpel medya dest pê kir tabii ev ne em bêjin program çêkî bername çêkirî ne karê me ye evkê ye û navbera me min û Feyyaz da dehan evkê ye li ser WhatsAppê mesajê ye em bêjin destpêkê ji bo evkê ji bo ki em xwe bibînin ji bo prova me kapalî devre ek dikir program çêkir û ji min re nivîsandiye gotiye kincê te pir baş bû dengê te mikrofonîk bû tu ev karî pir baş bikî
kesine yani ekbiki tu karibi bimeşini yani embejin bedeham mesaj avetiye pişti bername min moral de ditine xudi beje telefon vedike demek min program çenekir hene kebal yani jibo tişten tekniki min program çenekir telefon venekir yani Mgo yani hene kebal telefon vedikin dipirsin tüçma çenaki hene jibo dedikodu ektikin telefon vedikin hele tişkin nabera vanda biye yarına falan ama Feyyaz denktir ne par ez baverim mümtaz bu jimrago vele nexweş ketiye yani hebaleki yani li ser mirinê tişkê heye dibêje li ser mirinê tu dema tu berdikevî tu ne li ser wî berdikevî li ser xwe berdikevî bokî ev çiqas giraniya wî li ser jiyana te hebe ev vala dibe tu ji bo wî berdikevî yani ev jî Kekfeyaz jî rastî em bêjin ez nika mesajê xwe mêzekir dîsa berekî ez tekem dîtîna xwe bêjim herdem tişkî nivîsandiye mesela me carekî em pevra ez û Recep Dildar û Feyyaz em çûn Pirtûka Kurdî ev heye ya li Diyarbekirê kitêbê Kurdî firoşin em pevra çûn werê piştî em derketin me kitêb stand em derketin me resimkî xwe girt bin wê nivîsandiye ji min re resim şandiye gotiye bi jiyana tenduristî bi xwestina tenduristî ez vêya dişînim yani ez mêze dikim balayek hişt xuyayê walayek li ser em bêjin ketkerên pakê derê dorên pakê jî walayek mezin hişt û davî jî dema evkê dema hilbijartinê ez çûm Diyarbekirê ez çûm Mûşê Mêrdînê ez çûm Batmanê jî bi rastî evkê wî şoxulê wî rêyekî şoxul dikir bi rêyekî dîtinê xwe ev dikir digot pir hêja bû şoxulekî pir baş meşand li evkê em çûn bazarekî me belavok bela dikir û bi kurdiyekî pir baqîş vaxta dipêviya pir hêja bû yani zimanê wî ev nake yani bokî ez baş ifade bikim ama pir baş bû ez evet yani ez min xwest wana bêjim bi rastî valahiyekî pir mezin e gelek spas em jî spas dikin Kekteyda spas ji bo tedavî spas ji bo hevaltiya wî erê spas ji bo beşdariya te jî ew rêzê te yê xweş û te Kekfeyaz bi şeklekî tarîf kir jiyan ew e em çawa bikin dibe jiyan balayê jî qebûl nake Kekfeyaz ew ê her di dil û tekoşîna me de bijî ya girîng divê hevalên wî divê hezkiriyên wî di rêça ku hedefên wî siyasî de bixebitin û wê aliyê bilind bikin û ber bi wê hedefê biçin spasiya te میوانک من هفکارا مجی آتیه روزا خان جی وای توی مبوی روزا خان تو بخیر آتیه
صاحب خیردار به کک سیراج از کک میرزا دست پی بکم کک میرزا ما گلک سکنان کک ایوب گلک تشتی بالکش دی بیجه امین کی کک میرزا گداری بکن دور از بچه مالی حواله دن کک میرزا فرمو امتا گداری بکن بله پیشی از سپاس چارپل مدیت کم که مروفه کی وها هیجا و بقیمتکی مزن به نرخاندنکی گرانبها و دو جاره دینه گرانی خواه بله هر مروف لگور هیجایی خود اینه نرخاندن که فیاض جی یک جوانه که هیجایی وی دناوی 5 سالی دا که حوالن وی بحث کن گلک آلیوی هبو هبیه کن من نن ناسیه من ناز نکریه سپاس بوان حوالن که بحث اوان تشتاجی کرن که ما فیاض بگشتی ناز کر من فیاض جارا اولی 2005 دا لکنفرانس کی لهولندا هبو ملوی دیت بو لی مهف ناز نتکر تشتیوی ده کارین پیکانینا پارتیه کی کردستانی دا ده محولدانه دا لوی مهف دیت لی مهف دیتا هم تاوی جوینا دبون لی اف آلین فیاز کنها هوالین که هم برنامه پیشی دا و اینها جی که بحث کن او آلین توی من مبخوا ندزانیه لی پشتی که هم تاوی بهورا تاوی پارتی آزادی کردستان دا مدست کار کر من فیاز هیدی لوی ناس کر که فیاز دوی دا تشتکی آلیه کی منی که لبام گلک کم بو به حرکتین خواه به رابون رونشتنا خواه به پیوندی خواه وی به من دا ناسین چه بو خوشبین بو راست جمرووا گلک هست کر تولرانس گلک لبال زیده بون و دانوستاندن خدا به حس کرنه کی مینا کچا زارو که کش دیا خواه هست که یا جی دای که زارو که خواه هست که فیاض و صابو لی وکی حوالین دنجی بحث کرن وقتا که تشتکی نرخه کی لدجوی بیاجی دکاربو به برسوه کی گلکی حشک جی برسوه خواهی بدایا وسا جیت کر لی دجوینا دا وقتی بالا متکشان کسی کی که تشتکی حشک باست کر دجیوی کسی دا فیاض ordu bu. Yani digo gelo ava çat karat işte kısa beje. Yani ev sordu civi de ev sordu bu. Var hasıl feyaz براستیجی مروفکی مروف حزبو دلزیز بو کتکارکی که 5 سال بود ده دوز آزادیا کردستانی دا کار کر بو به بیرو باوریه کی هیجا و به بیرو باوریه کی تیرو تجی اوید ویژن توخ سوراند ویژن توخ براستی دوی باوری کار دکر فیاض گلک اول بحث کردن دکاری خدا براستی جدی بو و تیز بوجی همی کاری خود دنویسان دا دالی کی و نه کک نیستا جیانه به
gelek spasek biter dom bikin ez dîsa biçim aliyê keke Eyüp em bi keke Eyüp bidomîn. Keke Eyüp em te gudarî bikin me bîhinokek vîrgulek avêti bû tu berdewam bike keke Eyüp. Niha ken û girî hevdû temam dikin. Wek du tarafê madalyonê de. Keke Mirza êm ez zûzû nikarim bigirîm, ez zûzû nikarim bigirîm, dilê me dikare, dilê dikare ez ê niha li vir min got bişkanê ez ne şairim ne nivîskarim. Ez ê wira pêş dûrim bi kronolojiya korî çikavî danî ez ê wê dirê rêmarenkî tam cê wê ye, wextê wê ye. Me bişkanê got heta niha ji dilê min naye ez bibêjim oxur be. Min negotî, ji dilê min neyê bi mir dernakeve. Lê ez ne şairim ne nivîskarim, heysê min ê bi mir çêbûn. Lê me mîr û arîstokratekî Kurdistanê wenda kir. Dilê min ê del û dîn, dilê min ê mîranî, dilê min ê arîstokratî. Dîsa dikele diperite. Vay li min ê, vay li min ê. Dilê min ê mîranî, dilê min ê arîstokratî, dilê min ê dîsa dikele, dilê min dîsa dikele li Seraya İshak Paşa, li Bazî de, li Bedlîsê, li warê mala Hesen Şemdîn dilê min dikele. Dilê min dikele li Mahaciriyê, li Biyanistanê. Dilê min dikele li Kercewsê li wê palê. Bi ser dara Şêmîr xwarkirî. Me hûn zanim ekî wenda kir. Min sê însan nas kiriye bi nezaketa xwe, bi nazîkbûna xwe û bi terbiya xwe. Yek Serok Kak Mesûd Barzanî bi terbiya xwe, bi nezaketa xwe ji malbatek mezin tê. Du Mikek Ömer Çetin nas kiriye bû. Bu wê nezaketa xwe, bu wê terbiya xwe, bu wê asîlzadebûna xwe. Ya jî mîrzadebûna xwe me li bêj. Min kî nas kiriye? Min Feyyaz Ekmen nas kiriye ji malbatek mezin, malbatek wekî min ji ber wê ez dibêm ew tiştek ez dibêm mîranî, arîstokratî. Min arîstokratekî Kurd nas kiriye. Min arîstokratekî Kurdî dilpola şêrdirekî Kurd û Kurdistanê nas kiriye bi nezaketa xwe, bi nazîkbûna xwe. Hûn kêm zêde hemû gek Feyyaz nas dikim. Min mêrxasek nas kiriye, mêrxas. Wextekê Rojan Barnas Mehmet Gemicî li ser hevalekî me yê têkoşer nivîsî wî jî divê münasebetê bîrtînin. Muhterem biçimlî. Digo mêrxasê mêrxas. Min mêrxas nas kir, Edîb Qarahan min nas kir, min mêrxas nas kir, min Feyyaz Ekmen nas kir. Feyyaz Ekmen bêguman ew ê ji bo me varayek mezin ji bo pakê jî bîne. Wê jî bêjim. Hêvîdarim em karibin dewsa wî bi xortnê nû, bi ciwanê nû, bi ruhekî nû tije bikin.
لبيد رازي جابهم من جاكي ساكن عند وقرون جاك مقوت أزي ديرك در باسلم 1908 دونزه ایل داربه چه بو دیاربکر بو میوانی رحمتی احمد قارلی بو مالاوی بو ساعت وقت دو سه سغه او مارشو وقتی مفهم کرد روزا دنه يعني وقت روزا دونزه ایل ساعت سیاه حتی 50 انسان کاری بود در کت فرصت کنی دا باش دبیرامه دای مبری 6-7 ساله 6-7 ماه حاضری کربو مددیت رشایکتی تاریاکتی لیوی رنگی و چاوا و چلو و کینگاتی مویا باش آنالیز نکربو لیو مگوری ویج حاضری خود کربو گشایت تشکیوانی بری به سکرتری پارتیه سکرتری کیپه و اندام پولیت بیرو رکالیه پاسوله اما بینجام هر دو جمعه حاضر کردیم. مگه دوی 2 ساعتی ده یک فیاض و دکتر صالح بعربا که هاتن از و احمد سند جناب دیاربکر هم در باس بیم مزانی بو که عمل رکیده دبین هر گنده خود دبین نابی گنده وان صافیا یک خورد اوغلی صوفیا دما نچو هفته ده ام بیوین و مگه مساج ویدر در باسم بسم در باسم هریم آخه روزادنی از جه گمت تثبیت کردی روی من کیه میبینه ویدره فیاض زکمنه ملحب کردی فیاض زکمن مر فیاض زکمنه مل داشته فیسه رسونا فیسه ولی بیامد از بس عرباک دنیا بیم چشته نبیم جورا پیو فیاض نبود فیاض ویجه مزانه از برا رحمتین محمد سوزر جب بیر بینم او جکتکار و خباتکار که می در پولا بو ریخستن وی چکر بوی ریخستن جارنا نه وی می خوندوان و مندوان اوی که جناب خلکتن از نها شاهد گلک شتام یک جه محمد سوزر بو تشکیلات می کیپه پاسوره نمونه ریخستن می لسر هردو خورتبون اوی بو ما پیشنگ درد خست مرورات چاپ دکر پیشنگش بو اندام پارتی وشانا مرکزی ناوندی کیپه من مثلا عبدالسلام ناس کرد طهر ناس کرد لقوز زوی او جمالاتیه دهاتن لینا خوندوانه انوسته بون وان زانی بون ریخستنی شیب که خلکیز بدو بستین نابا خلکی دا بنتانه وکه ملحب کر از فگریان دیر که از وقت بیرو باوریا خود زانم یا بزمان کنی وکی ایمانا خود زانم که حواله منی ریخستن کری اوی راه نسیلای خود در که بنساریت چیا از وید زانم جبروه هم مسئله تشنیدنی و وقتی میگو لازمه از وگرم اوای از جمع چوم بسمل دارم وداد رحمتی وداد جبل بیتنم دارم میده بینم جور جاده در باسلون هلا قرش داخل در باسلون هم گنده مایی گل ریخستنی بود منطقه دیگه که گل بر قرش داخل وام که سیراچه زانه به بغور و نزانم وران شاره حدود هلا وران شاره از زانم حواله مایی وران شاره جدی çünkü oni çe bu beri çan sema ki veran şarj behre mamay merdin ve hat kireda azan murjeved az tek de biramed düse havare mecwe qızıl tepe bi silah hukuklanşı koy fa meş hatibun hatta bugure hatta nezi qarşlar az hat neyse lisana havara buraya az iken bibirim tişne şey bunu zekin birim ما فياكو ما أقول نها برا كسبانة من ماري خوانا منين والجنداجي توبلنا منين هنكي فبرا بكن ولا تجي شون جندي بله مقول بقنا سر جندي تيات بسم الله تبانزا بس إنسان وقش بسلاح وداوي شامي وكنيد أنا خوب درس كيف بيوا ووق بتاعش أشيب كفا إنسانا بلا بكر
امکانی ما هی کن گرچینن لگندار چی کریم بده نه بس بله بلش جت شتر هگر تشتر بله بله با مشترتا که کودات جمع جوانی بنسم نوا قرص قط كلمة زي برن هنك مساعدة بدم بيفهم الفراد قط نك شو كي تشني فهم كده يا زي بخازم بين وقت كي بس بيفا تقط ناكم لوقت ما سينور كري تزاني يعني حوالي تناجي هنا وقت ما زي حوالي تناجي هنا مساعدة حوالي تناجي خازم ل هر حال ده أم بخازم فيا ناس كلام بده جمرو محمد ديلانجي كسي بيتر فياز ناس دكو بيرتش جاي تنايل ازي حسي خد باش من از ديرك وني تشكيت بيمن كي يبتش تشاهد دو تاريخاي تو هي انكا جناب تبحثاوي كر ودسبيكا ام بين خباتا ما سياسي بو ام جي دوي جوي بيفاجوي تنتوي تاريخي زانت تاريخ كي دنيا كيك فياز هنا او حردو هافال جي لبرن دم از خازم براو جي ببيفنج بوي تا دوله من تربه تمام مدي سيرفران نقطه كداني ريبد هافارا ام انكا هافالي باكي بيرجيان او بيجاز لكن محتاج بدرس باكي فيجن جي بي وزن بيش حق حياته روزا خان جوجي بخير امي روزا خانه قداري بكنيا باكي يا هري جوان وبمرب وكيك فياز بكيك فياز رتي كليه ابو وام حيثو وي قداري بكن برا تماشاوان الماج جاوي روزا خانه ببينن كو كيك فياز كسات كي تشاوابو فرمو روزا خانه انت قداري بله گلک سپاس کک سیراج سلاورز کک ایوب و کک میرزا و همو تماشاوانین چارپل مدیا سپاس دکم جبو و برنامه کک سیراج و سپاس یا چارپل مدیا دکم هربه گمان دوستو ناس و حسکرین و ریهوالین کک فیاز گلکی بحثاوی کرن هما بيجي تشتكي كو از اللي زي ده بكمتنا لي از وان حفت 8 سالي داوي كم من ويناسكر اتكرم بحثاوي بكم اتريكو هبالان بحث كرن حسكريوي بحث كرن من همو ديتن دنابان حفت 8 سالا ده دما كرت وكو من 4 سالي ويناسكر بكو من 5 سالي وكو همو جيانا خو ويناسكر من او تيتيزياوي او دلزيزياوي او دلوفانياوي او دلباكياوي من دبان سالان ده ناسكر مجنز ده بهفر كاركر مثلا جالك جرا عبدو ديت ما بعبدو رخبات تكر تيتيزياوي شخوا لسر زمان ابو بيش خاصي مينا مموركي لكاري خوا دناري هر چخاص كاركي خوا بخش بوجي پر تيتيز كاري خوا دكر لي خوازم دي برنامج ببري دي حواله من جن بحثا كك فياز آلية وكهفية جواتي آلية ويني فيمينين هناكي بحث كرن خوشكا من نشا تيمور الجوردلي من بحثا كك فياز كر كو همو وكو من ويناس كربو ج تماشا بنا بحث كر اتخوازم بحثا كك فياز بكم كك سيراج كلك جرا ام دبيجن ام وكهفيه دجواكت بباريزن ام مافيجنا بباريزن وكهفيه جن ميرات جواكا كردي دي بباريزن ام توريه دقال لكي مناقشاوي دكن قالك مناقشاوي دبلت براتيكي دي قالك جرا كم زياده بيك ناي كك فياز جي هردم دقوت جن رنگ جواكينا جن خملا جواكيه جن ستونا جواكيه جن دبي بمير وكهفه دبي جواتك وكهفده بجين هردم بياد قوت ودباراست هر دقوت كو تني ناب جن جن في خباتي بكن دبي جن چمر ام بهفدور خباتي بكن جبو وكهفيا جنوميرات جواكا كردي ده لكك فياس بالتوريه ندمه د براتيكي جي بجورايا خواه هلوستا خواه بيكتاني بالرنگه كي هر جارا از نمونه بدم چاكيتا كي كك فياز هبو يكي رنگه پنباز باورم حوالي همود زانن قالك جارا جي بوي مجارة صحبتا ما چاكيتويني پنبا كو لخوا دكر و دقوت
پیجی سربلند بو به کیف خوشی لخوا دکروی چاکتا و گلک جراجی جلوینی سیویل جار رنگ پنبه مور رنگ فمینی رنگ جناب کارتانی لی از باورم که رنگ پنبه نه فاوریت رنگ کک فیاض بو نه رنگ وینی فاوریت بو وی دخواست برنگ پنبه بالا هش و دل بکشینه سر مجارک گرینگ و دکشاند جی وقتی که او چاکته پنبر خود دکر نبیه مجاره مال سر جنه و کبیا جنه و کبیا جنه مرد جوا کده بو که سیراج تدکنه تجي بوي هفاري بان صحبتي ما از دخوازم و بشجريا و هالوستا كفياز ويجي بين زمان البرا هربيجمان مرن بوقتو ببخت از ج هستي خوي خمجيني ازانم ك هوالو هوجرين كفياز مالباتاوي دوستين وي حسكريني وي تشقاس خمجينن تشقاس حيسر دبارينن اجي كيبقى قوت از هم دلي من تقريب راستي از چخاسی بحثا كفياز بكم هندكه ليز بحثا حنا كويني دنجي بكم هافينا شو جمره صورتك شاند باس ام اس صورت شاند صورتها مشاكل مدي جلي بمبا لينا و اسكنيام مقولت دي ساده سبيكر مدي اس ام اس دنجي شاند غوروزا خانج كرم اخوا لجرا صورت وينا بنره وتريا خوش نشان دايه من الجرا وانا نريكو بلا واوي بمبايه بلا بمباج تنج بوكو بحث بكيش بوكو بحثا مجاري بكي يعني كيك فياس براستي دبان حفص عليكم ويناسكر دجيانا خده من لبا انسانكي لبا مروفكي لبا ميركي لبا هوالكي دوستكي من او قاسي خرحت حيس نكري وكو ديالوغات نابينا من او كيك فياز ده از متقاقي مروفي وكوي تنانه لي مويناسكر لي حزار مخابن ماوي برزو وانداكر جباكا ما خبط كارك دل سوزك وانداكر وما هبالين ويني جنجي جبشتا ماتشو براستي بشجرك هجابو دل سوزك هجابو خبط كارك هجابو وجدل ببرنسيب كار دكر ودخواست دباراست ودخواست سياسة ما سياسة مدارك وانداكر جواكا ما مروفك هجا كتكار وانداكر ومجي كاكي خو وانداكر سرساغية جي همو مالباتي جدوستو هبالاج حس كريا رد خوازم ودليم بمالباتي رايا وأثرنا به هبالين خواني جنجي خمجنيا وانجي باربا دكم أثرنا به وانجي سرساغية جي همو دوستو هبالو هوغرو مالباتي دخوازم خمجنيا وان جدل و جان باربا دكم از باورم از بيجم بگوتن تيري ناكي لامي تجاري كفياز نكاربن جبيرا بكن از گلک خمگینم پر خمگینم گلک سپاس روزا خان تو بشتاری برنامه مبو و سپاسیات دکم تد وقت خود اخفتنا خلاص کر وقت ما ایدی بر بتالیت از حوال رژی آگاهداری دادن ما از دیسا بچم که بینو که آویت بو براجور بردوام بکه که ایوب تماشاوان جی یک جانا ایوب یک جانا تماشاوان جی دنویسین رشید مزن رشید بچوک دبیجن اما خط جور دو رشید ما هم رشید بچوک نهال İsveç'e جمج فیاض دو رشید مزن هر دوش رشید 1908 مگو قدامه چه بود نتیجه داشته فیسه امی هفدلور ببینن از عربا گدین حواله کمدین partili azanın da mlenari azuytene gerek bu mlenari حواله کمدین جی بخارهانی اندام komitame merkezi az aciz bu avakri çünkü o ici ve cemahir bu endam sekreteri partiye koruyor و ارتباط ما يجي كان زاد فياز بالمشين از مگو که فیاض افچی تشکیل تشوار کو ال دیار و کم مزانی بو اوی حوالی مزانی بو از نام نابیشم وی حوالی مزانی بو
قازي بيمتا ببينم وجمرتش نقوتن من مجبور بيهاني هاي سبب هوي هوالي رامباي بين شنو بون ندري وي روجوني فكده موانا برن مركز ازو سكرتاري ماجي كاتن قركا هفته زويش بيجن فيا شهاده ودري رحمه الله نتيجه روج هات ام بيجن بيشتي مهما هوني وكان وقريان يعني من هات قراندن ما بيشن بيشتي دونزايلي اكاولي در خصو زعما براوكك نسرنا به پارتی ما براو كلو دباك فياز دندره وقت ناده هوالي مي همان اللي هاتنا قراندن وقدر واسبون سوريا وجور مسائل لبنان اسكارن بالسري حشتوان فياز دياربكر بعربستان ويبريه يعني نسيبين تشكيما تسمي ياد جزيره كنك در واسبون اسكن دبرم ام نتيجه امشي در واسبون خامشو يعني سوريا داكتنجير فياز جهات زي ودري دتشتي فيازي في الشير بجم او يقوم جو اوستراليا غري ديران يبو ويام بهير ديران دتشتي دني ياك فياز اقرباي متكي ودور دوراوي جماعات تكونين وقامش وجه بوانا ربش دانوشتندن وكدني هنكر جوشي واني كام اما قالك نبات كانوا بجميرن مرا جارنا شرداد بإمكان مسألة مادي مسألة وكدني مهاجري بخوازنا خوازه ام داکتن پرشاکی ولایت خوشی ام سرخطی داکتن من خطی بیام لیدیسا مهاجرن امکان وقتی فیاز محمد دیلان از آرد شهادی اگنیز دینن belki لوی قامش و کدنی اگم خودی کرن یک جوان دو حب اولی منه از بدشت دو هشتی هزار بانو داکتن هرمین شخصی بود ولی دندره دوسته محل گرک انسان هنو ولی داره فراز ویاج دکر متکی ویم جان المالی بون وقتی بون لخوارم بون وقتی بون هن حوالی ماجیابون کاری وان ایشی وان هندر رونون کتاب بخویم از جان تواید بیم از دبیجم چه سری معوی کی پیاده دا قدریا ما کی به معاش خودی کرو کی پرد دای و گوتن تشخر و دا کرون و ادنی جان برد رافیان آبا قاری آبان زن لبنان آبا کدری اوانا لسری ما بون برا الفر ویاج ببیجم لورجی ولی چه بود لورجی ولی چه ما میگیم محمد دیلان دبیر هر روزه جاره که در روی دل که وشوی گرمی وقت نه دارم به جواب بقول آبان زن فرا کمان زن چه حوالی ما یک رو در روشن وقتی هات خدای خورده کردن اشیا خود کردن محمد شوند ما اجرا توری کردن زاتمونی دبه من پراتیک ادوارد برا یک دواملی مال رونن و کتابا بخونم و توری تجار امشي وليش لازم عمر شتيجي شو دم عم دوا مثلا از پردرج نکم كيف نتيجه بقراوي تشبو از الفرا حادثه كيف بيجم حادثه مهمه او بقرا مجاريه كي ام انتقاد دربسي هن حوالي ما هاتن هن ناس ما يفادنا هاتن رهبر كي وشكي جهاتي او فياج بو واسطه ور درباس باكر كردستان ما بقر يعني بقر بهن واسفار بقر نتيجة ور تقامن شيبو وكنيت شيبو ور اللي فراكتي بنرويت شيء نربو وهواري قويا اورغانيزي كربو رخنا ومخنا يا فيا يا سيراج خصوصا نانا رزبيم يا زرحت بين وكال مالت بيبن نها وني شيبو اجي القام شومه وهو هوانا دبي هو شاواد او تقامن شيبو او تنظام او چتر پشتا بيتي وابدني بربرين بوي ورله بنا رويشي بنره من مداخله كر چای لپشتاوي كربون چای او ربر هاتي تابي متخازه او جبتشتكي هر بره تشكي جلوه دفر اخر يا خوش دفر چای لپشتاوي كربو تخينه هر کسی چای خواهرتن يا و نكي مانيا كن هكني نمزم گويا دقاقه مزاني با ذاتن تشكي ونيه وتشكي وني كريه اورغانيزي كاز نامي وامن تاغوني كريه من ذات نديش فياز دوير ريجد نها
پشتی در باس بود لستانبول ما لوکی ما که مصطفی دود پیدا خود هم لکردستان هم وقتی نه جمره پشتی وقتی هم بیشن وقتی که هم بیشن هنکی متحد نه کرجوسی هوان مواری ما هر شکل نشینن لجمع ما خالق جبرچه جارنا دانشتندن شخصی معلوماتی اقرباتی همشریتی بسرعتم دفراتي كدي قال لك جاب دركتي بشاي رخصتني تعالور دهره إذن التقوي قال تجربة أو شيء بس رواني شيء دركت ألمانيا أزه ألبرات تشكي بموزات جبه مثلا كم أزه نبيجم كيف ببي بيجي من برنامج كيدن هي ألبرات بيعمل في مهمة هشتش شا ونی چهبو پاسپورت کدسمه ویزا استرالیا نستان در باسیانم جوینا مرکزی چهبو از در باسمو مزبوع مسکن دبرم از هاتن körle پلین چهبو بو پلین به شکل که چهبو بو از هاتم جاکی تو تخمین که از بحثا که بکم مجی پرسیم بگویم سرد چونه یا زمانش باش مزانو هواره ما دوسر رو چهبو سرد نچون و اوه نهاجی امی بیش مشتب پرسیم جو خاکر نیجمرگون نهاتن جنازه تولنیا کنجی از ناف نادم لإنسان دمکی ورتی ور یا مگو ها چاوشه ون آنکه چدکن شبه ون یم بدر حال بفن بونه از گرک هرم وی حالیه ولا مرخاسه مینا نجاتی تانکه بو مینا سلیماناتی شبون از در حال برم شیخ محمد جمر هاتم شو یا چه وادی بیا واد ام هوای عبد سیاسی نه رخصنه کلام ام اقربای عبدن زمان کنن از گره ببیجم دنگه مبرک هر وانجی هنگی لخواه گرم انسانم یا ام انسان اگر از این کار انسانیتی بهتر بکن بگم تشتی از ببیجم سیاسی demek ki گش بادر هوا داره گش نه راسته البته نه چند صفات که ابتدا حواله وکی تا 5 سالی ایرو کردستان دوی حالی دیجی دسایا کداوی دسایا حواله وکی وی امیه کداوی تجاریش بیر ناکن یعنی دوی اوی ده براد خوشبین به یعنی مثلا پاکه میرزا بشه جمله کسی بشه ابک وقت آمد قده بیا باور دکم تو وقت تاریخه که امی بیا به وکی به درزیه بکولن تا گرک تشتی بالکشه و از زانم جیانا تا زانم تو گرک تشتاجی زانم واقفه تو اختوره و دمی امی جاره کی دن بردوام بکن به بجاره یک جمله از ببیجم سیراج یک جمله از بپیبه اره تو بپیبه و بکک میرزا و کلامات دگویا جی حزد کمی بویا جی برنامه بقدینن فرمو که گوتنی خوی تالیه بیشه تالیه بیشم سپاس خوشکو کچامه درار اویندار دکم تاقیب کرده و چه نویساندنه سپاس ویدکم و لفیدره نها فیاس شو ام کجی نکارشونده بیدیم و ادهارجی جاره نیم شونده ناید چیه مروان جانا خود دری خود حیات خود دری خود لسر نگاه دهیره مرا لسر ریا بیری باوریه وان بر سر شوپا وان بر وی تشتی وان کرنه بصادقی بدرستی بوانا بمشینه مرا وان دوامیش ده حیاتی ده بردوام کرنده ده جانک نهده دی سال بدره از سرساریه همو تماشاوان چارپن مدیار و جوار و جمالبات آویر دخوازم جه پاکر دخوازم سری مگیش آساف به هین از نکار بیشم او غربه نزان ویا کینگ امر چه به بمر ویا چه به مالبات آویر ویا چه به مرا تشتکی قبول بکن مرا بخور لحفکری ده
Türkiye de kendisine barışık. Kodem ki veya zube sersahiye millete Kürt duazın. Allah tava ki gelek sahibi. Gelek Kürdistan'a duazın. O selam akışa sahibi o gelek spas. Ha, amci spasiya cenab-ı tedkin te beşeki tarih ama dikasayata kek feyaz dani zaman amci spasiya tedkin. Ez biçe maliye kek Mirza kek Mirza او هستیاریات او دلتپیات یعنی مجی کر به باندورا خو جیان به ویرنگی ام چا بکن یک جانا مرو د شر ده یک جانا د تکوشینی ده یک جانا د اوای کی خزایی مری عسکری خو وندادکه لیه گرینگ دوی مری لسر هدف نوی سیاسی لسر دوزاوی و دوزه بشوپینه و علاقوی بلند کریه و عالی بگره و بمشه امجی گوتنه تا ایتالیه بگرن که میرزا بله جا لیبورین خود قاسم اگه تشتکی او سرباز بیه تماشاوانان بله که فیاض دمالا مدا هما بیجه هر روش پیشیا وی بویرا داویه داجی هما بیجه هفته بلکی 4 روز 5 روز مجرم مالی بیه لسر مزیتی وی و آخافتنی وی و راور و نشتنی وی فیاض مگود مدناف پاکیده ناس کرد ناف کاروباری وی پاکیده ناس کرد از آنو فیاض وقتی که ما بریار دابو چارپل تیویه چه بکن دوی دا به نینو که خواه اردا سالون اردا استودیو یا چارپل تیویه تمیست کر و هر تشتکی که زیده مصرف جینه به ضعف خود دیشاند و وسا او کر و فیاض ده همی کاری خود وسا بودنا پارتیه دا لی فیاض پیشیا که او ببجی یعنی د جوینا داویه دا د سر زومه مبهورا جوینا چکر بو لوی بوی نخوشینا خو نگوت بو که نخوش نکاره وره جوینه هات جوینه چند دقیقه کی تدا ما پاشنی گوت از گلکی نخوشم و خاطری خواه او چاج مخست چو و حتی ویداوی جی بیاره های که ام نکارن قبول بکن پیک هات چه بو و فیاض د جیان آمده جوی روژی ورداج یعنی حتی انها هر روز ازو هفجینا خاص المان بحث اوید کن و باور بکه این او که های هستین های کن ها از بارا دافم دنا مالا مداجی هیجی هی و از باور کن دی دمک بریجی بدومه یا گرنگ اوه که فیاض دگو برنامه پارتی آزادیا کردستان از خوامه دگو او برنامه من تعریف که و حتى طاقتها من هبه از لجور بير وباوري ووي برنامج بكوشم مخابن ابقى صابو لأركي كل سر ملي مايا بالطيبات هفالو اندامن بارتي آزادية كردستاني كو بوي هستي كارو باري تكوشين آزادية رزگاریه کردستانی پیک بینن آنجا او چخ دکارن که فیاض فهم بکن و دلی مو و ای فیاض و همی کردستانیا راحت بده اگرنا دی امهر دناب کوشی خدا بس بکن و ساجی بمینن از دویجم داویه داد دویجم کردستان گلی کردستان به گشتی براستی کادروی که خواه
خباتکارێک خوا دڵسۆزێکی خوا وندا کرد بە تایبەت خۆرد و ژن دەبێ دڵسۆزێکی خوا وندا کرد برا سەرێ هەمی کوردستانیا سابە سەرێ ئەندام کادر و پاکیە سابە و جارێک دن سپاسی چارپەلمەدیە دکن کو وی ئەرکی گرتیە سەرخوا و بە بیرانینا مرۆڤێکی تێکۆشەرن دۆزا gelê xwe bi wî giringî aniye ekranê xwe û li ser wî bername çêdike û spasê te jî dikin spasê hemî kadroyên çarpelmedya û bînerên çarpelmedya spas. Em jî spasiya te dikin Kek Mîrza em ew gotinê tê bûwa te em jî gelek xemgîn bûn gelek kêfxweş bûn. Tekoşîna azadiya Kurdistanê gelek ewladên xwe gelek tekoşerên xwe wenda kir. Kek Feyaz jî yek ji wê ciwan e. Temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe berî ku em bernama xwe bixedînin wek çarpelmedya em sersaxiya xwe ji malbata Kek Feyaz re ji Mehteb Xanê re ji zarokên wî re ji partiya wî re ji serokê wî Rêzdar Mustafa Özçelik re ji hemû kesên ku diyadkirina Kek Feyaz de her du bernamê me şopandin em spasiya wan dikin. Bi qasî ku ji destê me hat me tekoşerekî Kurdistanê da naskirin. Niha em ê bernama xwe bi kilamek ku Kek Feyaz jê hez dike bi dawî bînin heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de. سرچاوێتەی ڕەش و بەلێک تجار دلۆم ناحەبینێم ناحەبینێم کلش قربان پرندی
دوي اگر کار یا حقید کل منو تشحت بک دشتو زوزالو چاو بانی چاو بانی کچه حیرا پزه زوزانه مچه راندی مچه راندی کچه حیران گوبر اندرا دوگه راندی حیران کچه گنده خطما که خود